Laughing Leos Biano! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kalapeng. Ti surat ngintay ikan biyag ket naggapogen ni pagayam mohan iti Ilocosor. Angam sakbeng ngintay basaan ti surat ni Mohan, shout out pay kadagiti amin na nagagat kan naano sa mangtartarabay kadagiti amin na programa tayaw. Shout out kan pagayam tayo Mary Jane Gadgete di tanay Kuwait. Shout out ti pamilya may nang nangrunan nila kay ikaw Jan Cabanilla. Love you lakay from Nenalane Cabanilla. Pa-shout out Mang Bianong dagijay padak nga adek ngagdingdingeg nga isuda kasinsin ko ijay Taiwan ni Loida Imokling Ortiz ken Giovanni Cabantak Imokling. Nagtaw data kinipagayam tayo Donalyn Maximo Barbosa. Kablaawak man ni Ate Angelita Ortiz nga nasingpat nga sukek. Kan amin nga sukek nga dumdumngeg ta makapalit nga programa Mang Bianong. Kablaawak man ti pamilya Kalweng, family Dagyo, family Panit, kan family Divina. Nagtao data kinipagayam, Normalene Dagyo. Kablaawak man dagiti amin tagasaranay puro 4. Kabatuan, nagtao data kinipagayam, Floresma Castañeda. Ken happy listening, ken naipagayam tayo, Lore Manabat di tanay Dubai. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni Mohan. Ken ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin. Ilingid naklakuman itinagan Mohan. Nakapagsurat akmat kayat kuman ang manggaganti panakay drama to'y pakasaritaak ngayon nak isalaysay. Talo kami nga agkakabsat Mang Bianong ket siyak ti inauna. Aklunek ang nagalas ti aramid ko. Isong adumad ti nakaap-apak. Tapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay, Mang Bianong. Ayan na dayjayon. Dito'y lang tinangi kabilak iti dayjay kat. Ngam apay nga ajak mo tin masapulan. Mohan, anyaya ti sapsapulan, tadi ka makataltal na dita. Sapsapulak man jakartay. Apay nga awan mo tin dito'y pangingkab kabilak. Ay kwa, imay ni Nana Beryang. Binulod na, tapukisan na kano di apo ko na. Anya, imay lang aro din nagbulod, di na pa'y among agisublimat. Tagikwaan na mo ti binulod na. Kabulbulod na laeng, tagikwaan ko namkit din. Kasanaw, kat di na mo't amo tagisubli ti binulod na. Isubli ng tulak ta, namalpasan ti pangusaran na Usarit nga rudan, adakartibag. Iso arumbag lang ay sublinan Nagalas da kita agbubulaw, tadi da pa'y amaw tagisublay.
Nay, si kamot gayam mohan, umunag ka Ay saanan? Ayan Jakarta ba binulod yaw na nabiryang? Ha? Apay, di yun ang nagyang bagak. Ayan Jakarta ba binulod yaw kunak? Ay kwa, jakpay dalpas iti pangaramatak. Napan ngamin ija ili di apukok apukisak kuma, iso na itantanan. Anya, di yu pa'y lagayam aramatan ng binulod yaw Jakarta may? Imbag kumaa, no jakmat aramatanan. Kula at but nga mente, isusurot jay apukok ijay ilay. Iso akapilitan na itantan ti panang pukis ko kankwana. Ay na, saan kayo agbulbulaw? No di yung matlagayam amaw tagisubli adagaws. Ha, ala ko, jay kartib taramatag. Ala, wanan, isubli kaun. Tapno ka umumunday tangiwat mau. Pakabasbasulan pa ikit din ti panang bulod ko iti kartibiyaw. Kat no di yumat kami na mo tagisubli adagos. Urayin nyo pa lang umay kumot alaan. Nayunan nyo pa iti trabaho. Isong nga raw nga isubli kaon. Pasensya kan no binulod ko jakartibiyaw. Ngal nga lumaon samutil munan. Na, day takot kartiba hindi makagapaw tapno pagsasawanak. Di kagdanag tadyak tun bumulbulod kan ka. Pulaws. Ay, rumbag lang Tadi kan tumot pa, buludan na pulaws na nabiryang. Di saan laang? Saan la siksik at tao dito'y lubong ang mabalin ko pag buludan? Na, imaw! Bakit dayjay? Ngam pinagsasawam kit din. Kasanaw kat naglay nga sumaaw. Isu lang arudon tinaglay nga bumulod ngam isupay lati at daganas na magnagsao iti kontra kanyak. Agtal na ka man, Mohan. Nagisawang ka siguro, iti di na nagustuhan. Iswa kas jay. Awan tupay ti madi nga imbagbagakan ko na. Inalak lang di binulod na kartay. Day tati maldigan ka. Tadala ti rason mo. Ngori agdadata si ka tinagbiddo. Apay nga yakas la nagbasulak keng katunggal lumabasak dito'y balayaw kakabiriang. Malaglagip ko nga min tangsit nga anak mo no makitkita ka kaka. Ha? Bastos day nga anak mo, awan babain na. Asino nga anak ka? Asino pa'y kuma, no sana day amuhan. At nakadimadeng ngay naramid jay anak ka? Di na amo arauman ti bakaat. Day ta, ti madi nga aramid na. Kaslawan sursuro na day nga anak mo. No anyaman ti nararamid jay anak ko siya ko ti agkidkid daw iti dispensa kakabiriyang. Saan kamot abastos nga amana? Ngam no apay akas jay nimuhan nga anak mo. Kaslawan sursuro na. Ampun yun samot day jay babae. Ha? Kasi kayo nga main anaadaan iti anak akas kunkwa na kaka. Anya kameten mohan? Kunak nga ikatimon ti kinalaing mo nga umapa. Ngam inaramid mo man gaya man? Apay manen aya. Damagam di tabagim Imposible adi mo ammo ti sungbat na. Nakatangtangsit ka. Iso anagadumay ti manggurguraken ka akaruba ken kalugaran tayaw. Ay, adula amin. Patpatsin yung amin ti may dandanon kada kayaw. Iso asyak mo, tagparang adagas iti matang yaw. Awan ti maidanon kanyak, no awan ti naramid mo. Sapay naglaing ka sumungbat. Dahita ti pamanekneg, apod no dagiti may dandanon kanyak. Tauray siyak nga amam, ket awan respetaw amakisasao. No diyak lang makapagtepal. Dong parek dahita subsub mo. Karaho ka! Nalaingak nga umapa, mangbyanong. Basit labanag ket umapapakaon. Kasladyak kasapulan ti padak a tao no agsasauak. Iso kanayon nakmet bugtaken ti amak. Gapo iti made kababalin kao. Ngem jaklata na ikat ti kasta nga aramid ko mangbyanong. Uray kabsat ko mismo, jak palabsen mangbyanong.
Nagpipintasin dagiti masetas amulak dito paraangan. Kunaklakit din no jak mapaado jay dinawat ko idinapanak ijay kabangibang nga ilay. Nagpipintas kami dagito ikat. Masapol ang mataripato anay bag ta nalakad amot ang madadaol. Nang runa no napigsan ti angin. Dagita man nun masetas mo sa sikaswa mo, han. Nagpipintas kami dagito nagsabong da. Iso taripatuk man anay bag. May mayat matlaeng no nateng timulang tapno pa kairanudan pa bakit? Kanya-kanyang trip mo't Sa bali lang mo't dagiti natnatang. Kun sa bali mo't dagiti masetas. Iso di mo man pakibiyangan ti pagasmak gari. Mami, mapan ko yay ayam ni Spike nga asok. Tapno saan nga grugit ti parangan tayo? Ala nga rod, ngam di kayo umadadayo, Un, mami. Kan agawid kayo matladagos, tanay, mumalaman. Ama numarabyan kayong tuman di tarwar. Saan, mami? May isang nga oras lang. Ala nga rod, anak ko. Apag isuntumot a sumangpot ni dadim no madamdama, mangan tayong tumot tayo. Ala, apay nga yan ti parangan daan ti muhan ti kaya't mapagay ayaman ni Spike. Mapanday ti bangir. Itayan dagiti kagayim ko. Ala, pirmikit din tiragsak mo dito eh. O sige nga rod, dito ka pa Spike. Ha? Spike, saan ka mapanagtaray-taray di tayan dagiti masitas? Ang mga numadadaan mo dagita. Ala, awanan. Natukulan dagiti imbad-badag mga masitas, Spike. Anyat mapaspasamak dito. Anyat inaramid yung kadagiti masetas ka. Ayawanan! Nadadaol dan! Antimuhan ni Spike, nagtaray-taray itayan dagiti masitas yo. Nagkunang amin ayang umay kayo agay ayam dito. Auntie? Kita man na nadadaolan dagiti mulak. Kasanupay nga agbyag dagita ket awanan natukutukulan. Kwa, auntie? Jay... Tinabayang ko, auntie! Tinaklapigusan! Kurang pay data. Gapo iti pan nakadadaol dagiti mulak. Kakaasi ka ng padpadakkel ngam dinadaol yula. Pagdiwin niya mo ni Spike, auntie! Pagsao ka pay laang. Sika nga aso. Umay ka man dito ay. Auntie! Di ako matangrat Nananay ti just king aso. Hay. Kasla mo nakit din na makakaungot akin ko na. Imadayukit din. Ampay man. Di yung barsagan niya ako! Spike! Ito nanti! Di yung barsagan ni Spike! Papartik tupay day tang aso. Kapapulutan ko kadagiti bartikeraw. Anya ka ba't tinmuhan? Nagbasita ba nagtinangkabilang kada Andre kanti aso na? Di ka lang makapaspasensya matin. Ay talaga jak makapaspasen siya. Tadinadaol day masetas kaw. Nagadaw di ta masetas. May sakamat garay. Di mo man isakit day nga ubeng kanti aso na. Kaanak kam day jay mohan. Kasla anak mon. Di mo lang maawatan matin ti ubing. Ay uray pa'y ka anakak. Masapula disiplinak. Anya lang ang timakunada ipag-althea kan abirak Noel iti daytoy. Anya ko bang iti makunada? Bagbagaan da, di anak da. No di da kayat asyak timang disiplina ken kwa na. Kakasi ni Spike, mami! Binarsak na antimohan! Kanli na pigos nakpay! Ti awanan pa inakabsat ko? Grabe mo tinamayan na ng lapigos kan ka. Tauray laim mo nagtikukunay tilapayag mo. Nagdaran tilapayag mo. Nagngarieta ng lapigos kanyak! Itinadadaal timula na! Permit ongat na, mami! Sana mabalin kanyak na ito Aglablabasan din yakabsat ko. Kan oray ni Spike, agpilpila yan ang magmag na. Napuntahan niya mintisaka na iti pinarsak na, mami! Nay, anyat mapaspasamak dito.
Jay nalaing akabsat ko, Noel. Pinagdara na tila payag ti anak ta. Saan laday ta? Uray jay aso na, pinilay na. Anya? Jack mapalabasan daytoy. Nakaron ti kabsat ko. Nagapgas tila payag ko, Daddy. Ala, iturog mon. Tapno di mon marik na tapgas na. Itala na rin naktapgas na. Ite kalaplapigos nak nantimuhan. Jack paila na rin na. Ay, naguyo nga talaga na antim. Di naman lang mapalabas mo tan tinapasamak. Kat di mo mating kagara tinapasamak. Daddy, Ala, iturog mon anak ko. napanan ni Mami. Jack mat na puutan na rin mo har. Ang magawid tumot lang day jay. Iturog mo kit din. Tapno mapukaw ti panaas tila payag mo amarikrik-nam anak ko. Anya pelat ko, di ka pala mapan maturog mohan. Madamdaman taon, at dapat aramidag. Manang Mohan! Lukatan daytoy! Manang Mohan! Ang nimot Althea day jay. Lukatan daytoy! Apay ngatan. Manang! Ala, ingkalo katanan. Kaslama ka ungot ti kabsat mo ng tok-tok-tok. Anya ka mo tin Althea. Nagpigsa ti panagtuktuk mo. Kasla madadaulin ti ridaw. Sapay rabiin. Mangagda ka ti sang karubaan. Naglaaw ka pa'y. Apay, mabain ka mutlaya, Manang Mohan. Anya nga min ayati basapul mo. Nalabos kan. Asla saan ka akabsat. Agasam tinaramid mo yung anak ko, kanti aso na. Pinadaram dya lapayag ni Andre. Pinilay mo pa yung aso na. Anya pinagdara? Linapigos ko lang nagdaran. Wan, linapigos mo. Nung kita man dagita kukom, nagaatid dog. Uray la nasugat tila payag dya anak ko, gapukan ka. Basol day di aso na ah. Nagkunang amin nga agdadaol day ti mulay ti parangan ko. Nalabos kan. Nauyong ka unay. Uray ubing, di mo palabsan. Agsagana ka. Taidarum ka iti inaramid mo iti anak ko kan iti aso na. Anya? Ha! Kita aglaang no anya ti aramidam. Marmarwam kan. Dayta, oray ti kabsat mo, makalaban mon, gapoy ti nagmaday nga aramid mo. Iso ang makaamu ka, mang sangoy ti darum na ka. Ay gari, tulungan nakman ang makisarita kada Althea ken Noel. Tapno didan patuluyin ti darum da kanyak. Makaamu ka sumango. Total, awan mo't apulos ti palabsam. Sangwam ti darum da ka. No mabalod ka, ay kat gonggo nam sangwam ti dusam iti pagbalodan. Anak, made ti agdindin na rom nga agkabsat. Isu ano anyaman ti saan nyo ang nagkinaawatan nga agkabsat. Urnusin nyo kuman. Nalabosan ni Manang Mohan, tatang. No agul uli mo kaklatan, awan lat amukon. Saan to apulos ngagbaliw dayjay. Anak ko, Nasakita talaga tinakam ko kankwana. Awan nasakita bakrang ko, no inungtan na laang ni Andre ang anak ko. Ngam ti pagdaraan na mutten, sabalin asaritaan day tatatang. Saanan apan ang disiplina ti kasta. Kayat ko pa'y binaot ay ti tsinelas ti ubot na. Ngam ti pagdaraan na. anak ko, dumakkel ti parikot no patuluyem ti darum mo. Ipagpagapom man lay ti panagkabsat yun Agpinakawan kayo kadi, anak ko. Kasta unay ti pakaase ni tatang ken ni Althea mangbiyanong tapno di na ipapate ti darum na kontra kanyak. Insanod nga raw ni Althea ti darum na kontra kanyak. Nga manipod mag-iden sa anay nga imas asidag dagiti anak da kanyak. Sanda pulo sa dumapaw iti balay may. Di nakmeten kinasasao apulos ti kabsat ko. Aging napanunot ni garing asawa ti agabrod mangbiyanong. Ket nabatyanak ide nagabrod. Sigurado ang makaanaka, kandakil ti anak ta no agbakasyon ka gari.
Sana bala, tay ka gumaktag bakasyon, kalpasan ti duwatawan. Rumbang lang Annadam nga rin ti bagim. Tawanak dit ang mga sikasukan ka. Wen, di kag danag. Talagang agad nadak. Sige nga Rod, baliwag tulangin tumawag. Bye! Bye, lakay. Kasangay ni manang mo amuhan ita anak ko. Di ka kadi mapanig balayda. Anya aga po ang mapanak di balayda, tatang. Saanon? Aging gat kaano asaan kayo nga agin inunay. Laglagi punyo nga agkabsat kayo. Agkabsat kami lang iti dara. Ngamsaan kami nga agkabsat iti aramid. Altea, Awan ti kabsat ko ang nagalas ti aramid na. husto ka din day ta anak ko. Mapankakit di ije balayda taing kakasarita. Saan nga rodon, tatang? Dadadaulak lang ti panawon ko ang mapan ijay. Kan may isa, jak kaya ti makiplin nastikan kan kuana. Ay, kasangay ko ita. Ngamawan pa'y ti maawis kong umay dito'y balay. Ay, mabit lang, umayan. Ha? Tatang, da kayo matgayam. Wayne, amok ngamin nakasangay mo ita anak ko. Uwan, tatang. Imbag man ta, malagip yula ti kasangay ko. Una, jak malipatan ti kasangay yo. Tatang. Ayan nga'y dagiti sa nga ilim. Ikwa, awan sa nga ilik tatang. Jakmat inyaw awis ta, awan tumot lati umay. Anak, baliwam ngamin ti madi nga ugalim tapno adda agbayag agagayim mo. Anya? Ay nahawan lat ta sa kita bakrang ko, nga uray awan ti mawawis ko nga umay dito balay. Mabiyagak, nga uray awan ti gagayim kan karubak, tatang. Agdalusak man dito paraangan. Pagwat-wat-watak. Mayat ti garaw-agaraw. Tapno jak tumarigatan ngagpasngay. Sapay awan dito ni Gary. Parutak man kiti dagita nagtubo aruruot. Nene. Kasla. Adda na pudot Nagayos itilupok. Dara? Apay nga, agpadpadaraak. Ay, tulungan dak! Tulungan dak! Arayatan dak! Nay, apa yun buhay? Agpadpadaraak na nabiryang. Anya? Ay. Ha? Huwin nga paisaw. Agsikal mo tunti. Tiyan ko. Ay, sos. Delikado na ito. Ay, mabit lang. Magayabak iti paglugan ng tama pan iti ospital. Althea. Nasaya at nakariingkan, manang mohan. Ayan ko. Ada ka dito ospital. Intaray na kanina na beryang dito ospital. Kalpasan na, inawagan na ni tatang. Ada trabaho ni Noel nga asawa. Iso nga awan ti agbantay ka dagiti anak ko. Iso ani tatang ti nagbantay ka dakwada. Siya kunti may dito ospital. Tamok nga ado ti maaramid dito Kaasimot no ni tatang alakayan ti tumanaray. No ada ti pagatang da nga agas no niya pa'y dita. Althea. Naimbag ta intaray na kaadagos ni Nana Beryang akaarubam dito ospital. Iso na sigod ti pan nakaragrag ko matisikog mo. Nakariing kamot gaya bunmuhan, balasang ko. Nana Biryang. Apay ngagsangit ka nga ay. Mabainak namin kada kayo, Nana Biryang. Althea. Da kayo matlagay ang mga inapapak tibang tulong kanyak. Mababainak ka talagan. Pagkawanindag ka di Nana Biryang.
Althea. Alangan mo't akit kitaan ka amargreg ti sikug mo Nagawan mo't na konsensyak ngay no kasta. Manang mo, agbaliw ka kuman. Awan tinasaya at abanagan tinatangsit unay. Tadumteng tulat pati kanito, akasampulang ti saranay ti padam ataw. Mayat ka man, wano saan. Tatay ko nada nga rudan. No man is an island. Nagbalin leksyon kanyak, daydi napasarak mang biyanong. Ta siguro, kinuldingnak ni Apo Diyos, tapno maamiris ko dagiti nagbidbidyotak. Nagbalin mo't adalan dayjay apasamak, tapno maornos ti susik may kinalthea akabsat ko. Kastamutan kini Nana Beryang akaruba may. Kastan mang biyanong, kat agyaman ak unay no may satisurat ko mapidot yo nga idrama, dito'y paboritok unay programam. To'y pagayam mo, Mohan. Dagiti tao kat addaan natural panagkasapulan makidupudop iti sabali a tao. Daytoy kat gapota dagiti tao kat social creatures. Addan iti daratayo ti panagbalin naasem makipulapol. Gapo iti daytoy kasapulan tayo ti makidupong iti sabali tapno magunod daytoy. Malaksid ditoy pinarswa na tayo magti Diyos tapno isaknap ti kinaimbag na iti tunggal tao. Iso rebeng na nga ipatag tayo ti konsepto ti pannakitao. Padurasen tayo ti pannakilangan tayo. Kasapulan tayo ti agpakapudno iti bagi tayo ken iti sabali a tao. Tratwen ti pada a tao abuyugan ti panagraem ken dignidad. Anyaman ti sasaaden na iti biag. Panangisakit iti dadduma, asaan agkid daw iti anyaman asubad. Panagraem iti karbengan ti tunggal maysa. Tantandaanan tayo kuma ati pannakipulabol tayo, kat maysa kadagiti kapatgan ngayon tay salimot-mutan, wenno banag ngayon tay aramidain. Alright, that's alright. Ala, kastamanen gagayam, aging gangay ti sumarunumanayin ngayon tay panaglalangayin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!